Katanya kita kawin pun. Ayariku.
Mau nanti ya saya, Pak. Kol pukul teh ya saya. Beda nih obat, Pak. Tengah air nggak saking kucingnya nulis ngapu. Enggak oning gula dol ni ko teman beri serang jeri kita kan perawat anu kaja di apin raka teman beri kanto sa teka marang kason sumber hello kay enggak oning nga aing ge ngapu perawat ni gitu oning itu benih oning bagul ka dol minta teh beri de kata jeri yan perawat napa masakit suruh juga kenapa tuh perawat nih kalau kayak gini. Saben teman beda kan, oke. Apaan keluar kena? Pagena gelu. Ulang tahun na Pagrebek, pagundeki kuning 30 sampai. Kanan di wis kan ngasih si Prabu. Ada si Mas ada di wah. Pesan di pesa benih gini, tak biasan beda. Udik mun, Pak. Pak kuning karo 30. Tanpa benyana. Jalan ibun kanan dari ada Kor perjanjian. Kor perjanjian teh kiwa mun kira di kode beuki mesin kode teh kan. Mun lebih ribet terus tak apa mau keluar si bedecis. Mun teh beda ni ke pada ki banding 30 wiki. Maning 32 mun. Hutan pun gerau. Ini mati bomba.
Apa? Kenapa semakin nggak sa? 2,5 Pak. Protes ya Budi kan dibeli. Dibeli ya Budi bola menjadi separuh. Nah banget. Pak beli sih, gunda di kekunci juga. Terus kayak sama saya goni nih kira. Padu bedu syuting, nah Pak. Syutingan mun kunci kencang Tapi ano ka ba ano? Hindi sejuta mo na. Nyaman nggak sih Pak? Minimal terlalu po. Paling ngenten pun rugi kade sepono. Hei. Masih kurang nih. Kita ambil bunyi dekat. Itu terakhir ya. Terima apa saja bos, banyak bos, banyak bos. Ini ada yang mau dilepas bos.
Yung makuban muli ko muli ba? Tak lemah lemah. Tolong na yuk. Aja malas yuk. Tolong iba. Kemantan. Ini memang kata Tony yang di Tony. Hai Suliro mengucapkan hai, terima kasih. Gimana nih di lapangan asam manis bos? Sampai apaan banyak bos? Tim apa saja banyak bos? Daniel Ramadhani, hai adikku, hai juga Mas Daniel. Gimana punya kabar? Aduh bos, di lapangan asam manis bos. Oke ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti fanpage Facebook Kerapan Sabtu Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.